Assalamu alaikum. Dostlar, amansızlarбы? Kutmandu geçinizler menen. Köpten beri video tartpay kaldım ele. Buradan çıkıp takside işte oturам Moskvada. Rублевск шоссе. Şahmarı çıkıp kettim açtan. Moyka degendi. 100 hazır. Hazır 3. очередке келip kaldım. Так, бұл жерде технический деген бар екен, 200 рубль екен, 3 минут жеткен. 5 минут бар екен экспресс, 400 екен. 8 минуты бар екен, 550 сом. 11 минуты бар екен, 700 сом. Бардың осы көрейінші. Kartonu ödülüyoruz. Da. Kırk bonus çıktı. Şampiyonlu odalardan yapayım. Напор менен болот. Bismillahirrahmanirrahim. Kimtas. Вперед. Вперед. Вы заехали за границы зоны мойки. Пожалуйста, сдайте назад и припаркуйтесь снова. Остановитесь. Скоро начнется мойка вашего автомобиля. Пожалуйста. Dedi. Çaçlı. Robot. Nabor жақсы екен. Hazır buyursa жууп бүткөндөн сыртынан тартабыз го да. Şampiyonu çaçat. Уже ikincisi de çaçat. Bu 400 rublduk moyka oldu hazır. Şampundan keyin hazır жууп баштады. Бирок мен азыр могул жерден айнектен карасам ылдыйды. Кири жакшы неме боло элек болчу да, кете элек болчу. Жуугандан көрөбүз го, кандай болот.
мойка жууп бүттүк дейт. 400 рубльге. Көрөлчү азыр аны болот. Мынакей достор. 400 рубльге жууган мойка. Бул жерлер калып кеткен, анда кирлеричи жакшы жуалбайт экен. Анын үчүн 750 рубльдик бар экен, ошого кирсе мыналар жакшы жууса керек. Мына шахмат кирлери калып кеткен да. Бирок кышта боло берет да. Кышта суукта отуруп жудуруп алган жакшы. Бензин толгондо ашкан немелер кетире албайт экен, мисалы буларды. Şu dostlar.